kore palyeji, oding lo, kore palyeji, oding lo, kore palyeji, oding lo. Yeah, Jolien ila kwa TV kuna la didi ben ikiat macheng jui chang chabet duju no atika kilu botu lok tutwale mano pertek bot wan chalo kaka ni umir wanyamu wangiru kawe wanen kit mano konyo wakere tiene kono kit ma wuno nena kere title mamegwa bibiano chuchak yonge I lachen ento kit ma ti uchung kere kit mu chung kere dong in mai chi wa kenyo itie ni ning we kong wange in ma de yekel penano wa ki wa tiene we wange kong kit ma in ti kere wa nyo cham kene gor bene tie kire wa an chala la de ben bene no la ti awano man mana na ki wa tiene ini ero eni neno mio bene ri ni pianda ke ber ka koy wang ret ma mega si ki gumma be padak tie gen mo mara chetwalo donyo gera no matut ero ki koyo kagwa kondo tukele chien chi dong uner ka dong tuan cho dong kok le chien ero no kong pichawani fudli liati kong no atia ko sho anamita pu titwal dong ki wa tien ni bene atie studio ka kan party kena na tie ki dana chel ma anamite kello chochot boto ka kan wek bene wun unge en dong man ini ngarachel ma eno bedo chuchok dak bene tie chuchok yop man mero chupajo ni piano tiu matek ma rol ma mege angeni won bene I wang yamu kaka ini ila kwe TV uneno kit ma eno bedo kati kere chidong machalo kit ma chengjui akero dano manogwak pada ka tuju botu chuchot ento no ana kero en chalo surprise ana meti ajol mego itini ning Apoyo. apoyo mate Amor wing. yes Amor dano ko wing mati online. Amor mi apoj ki pakke ken the station chara la kwet TV. apoyo Mautika kilo information. Anapoyo tutwal. apoyo tutwal apoyo in bene me jalo karni me lokke kaka onyo me mi ngech bot kaka kinel matini dong la bombal kara wek ana mi iri bene opportunity in manyuto in ke keni ngoma in bedo itimo nga ki nga ki egono liweng wek padak kone ana wachino wek vreo chikon gwake no pepero bete twal Anapoyo dipang. Depend. Ana miro wajo kena ngo mana bir katimune tutwal kidoro lok mi pong duone. yeah Karma pong duo bino to my attention. La dir ambassador umina teach umio dogu koirina. Abi yele mana Yani na kirana abi yele ma tete pian kore wadonya de kom lok gen ma ibera timne dan foot petiga ngir in bera nga yes introduction. yes Anya Margaret Lakiri. Margaret Atim Lakiri. Ana bedo nya choli. Ana bedo nyapa the late Honorable Eric Lakiri. Mao bedo the first minister me Easter choli. Easter choli karchano ki poko East and West choli. Mono way 1960s. Ayo. Sian gang ti palabek game. Ana nyuali mi pabira clan. Panea bedare ti palabek kai. Ento polkona karman na tiana nyaga berka ko Uganda kanya kwano school la bena weng poleke kanya. Okay. Kwana kid room. Kadong later on da chira de diaspora. Mada beru kuno dong pe mwaka piara ngwen kolo. Wow. Kadong 2018, 2019 nene abino. Corona mwaka an kanya. Okay. Chidawe kerong corona mwaka an kanya kong nong anen kid beda ngoma anatwar beda ne kangka ini. Kid jama ngoma atima. Chidong abiro ka wara wire kine ento polkar dong fudong
ati anyo e kitkum ana beri kitkum ka ki airport Entebbe abino direct abino wa kitkum kabagang ti ana foy Foi tutual mandong mio wa kara mio wa dong kara dong tutual memete chera nyim kun kilok mano ini cha wache ne ma mia tutual ma no kiro ani ko ma no peda wi opo no da cha keri e chunya ana foy foi sidong bene atamu na atwer donyo de loka pian loka ber di weng kaka miet tutual inana we kakara chi 3 months ago maybe 3 months tamu ni ani pongduo time December ko. So at the beginning of December, Ambassador Dongduru, I don't know what bit of what mere meeting to gimago bedu, geneke the Chief Justice Nakasero, bit of win you lock it. And to dong teach dong do ko dong nyura ko dong January gene. December, early December. Yeah, teach Margaret Amiri Tima coin. Amiri connecting ki diaspora mati wako. Pongduo tie lock ticket any. Tiada beru na mana beru gangkan ki pero ma ana neno gangkan pero tua diet. Dore pongduo inu bino ikara ma bede da pian watika bading. Watika bading ni ani jemi weng petika teach. Petika teach kira yang wan mangayo kere. Tiada ambassador ulega yani Margaret Timabe koi chak goi chimbot lumigini ki umigini mati diaspora. Tiada ana beru ka teach macalo connecting. Connecting lu diaspora weng willow weng US, UK, Scandinavia, Europe, Sweden, Denmark, karokere African countries, Arab countries, Paraguay, Nyadwakanyi, South Sudan, karokere yutui South Africa, tiarawa yutui Botswana, dano duong, tiada, dano winyuduro, uchako jogo chenne, chiana ne beno beru substantial, wako pong duong tire, kilo tiano mukana tie magumiro gibino, imira gi bin gang wakada ken gi jol pero makan gi chak yabu yu ki mi ngech bot dana magang wek ben wo bet dana ken ko mi ke ber mo wat ka bere pe ber mada bere liep twin dana chwe wan mo kana ben wati diaspora kuja ber ne pe yot chi wek dong en tinana ti en cha wero waja bot dana wen yani Pongduo was very successful. Muno kitung barba koni wobi winyo ki pot jo kana kera gen ginano kere nyo kera gen go winyo kere ento unyura dani ani lutiano mabejo lutiano mariek lutiano matiki chwin lutiano mamiro ye dok pero ni eni gen gi ngeyo ni ani pero ni eni umiro gen gi bien bene gi teme mi deru yo ento kera ambassador waje kere ni ani udure no cherbara chuli tere ka in la tiana chuli kati wako pero matieni ngatu kena pechobo eto in ono bien ka ywe dikal kumru yugo lumu tuiro tika donyo wengde ot mori bene donyo wengti ot ti dong mir wo bien ma ywe ot gina don yomo chunya ma don yomo chunya ene ni ani one o bino yani o kono iti party NRM koni bini party DP koni bini party NUP koni bini party DP so it is non-partisan ini bin ki party absolutely bin ki party ni gineno yomu chunya matek tutwal piani ka uno neno dano megi wa chel ma kilwanye ni to duong en mo bino lok ma mege beno uloko
chala tiang chole kirika bete jomo ken ma gwa nyo tamgi patie I kir lok me pati ma en to duong mer to duong ti ye aneno guberu kikejo pingo en okero chie I warga en si an kipenya la penya en ben matek to twal chi ana wa ni to duong la tiang chole ikir ma ben nye waje enani to duong si en ka do inen dong to duong manye dong be en to duong ini dong to pajo la ka mo ket man to pajo ye dong ma duong en do bino ka yo ne ya so en la tera chele o bino kat ne mek o ki ti ma tek ikir manye ben ki ko me ben wa ni to dong duong ma dong to pajo ni so I think loke pati uber pere loke ini amir bena kel la mi la bola chel ikarma tie lu tiano wa mukene magitiga jule kira lok me politics man councillors mogo magitie sito me gulu ka kan ki gulu district kidong wak choka ka ene gute mukele la kir wo mogo icha moni niano ma chiel ento system mati in place at that particular time your system will actually knock you out automatically. In Nipo many daridongo, kenny wacko, kenny. Piano down, they are not about call stealing the show. Keep I when you going at any beer domain, mother. I just love what happened. Everything was in place. Inera de Ben. One more biene pongduone, po biene Roma malo. No Roma ping, or biene any one wing or room. Pero ni pero pa one wing. Kono yini biene chala la dit mi kaka. Kono yini biene chala mege. Kono yini biene chala bulu. Kono yini biene chala la politician. Pero ni wing one kia chel. Dokar ma wana bir nian ma chel dan furu kude iwe gineni petime wa bir ki dano ale ba chel ki wiye ha tire don gidugu ko nian ma rio dano pongwet dire ka mo pe lok ma gitika wajane dano weng tika winyene ken ma don yo mo chunya te twal ene dano weng ki miyo ki kar mi lok dok dano bino ma absolutely gupong ki miri mi wajo pero mo ni magen kiti kono pero mi kodi guana ngara mo beno beno penye ke kodi guana mira chi eni duju wen pero eni duju wen perki madano tikere nyarwe kono mege mo bino yani gen giti maraj ko mi giti ka terlo tiene school kono mo duju wen pero kono lu dirmu bino ma yani war pe ken gang tiek ko mi pe bailo mo pe gitwar dor gi mo luor bene ti dit pian ko ni ga initiere ye jo la tian man ko ni tiek bino di inu ni du weng ti che ke mi kar bo dano mi winyo loke ke mi kar bene bo dano mi loke an managa yang ana bin na wori pa neno kalu charo gi ilu gi malo yani gu loke. See, this was an opportunity, madano embracing at the dog bene. Who win you ni dano tiga miro win you pehogi. Dok chobo peho in bene pay ani ambassador ene be chobo la dit win dolo ene tiero chobo. Peho ni ini wana miro wachiat wa guje ke ibu kera archbishop loka yani jubido porre bu. Mir ini guje ke bu kono ke te ko pere ko wai karibo hey tugi neno pinya ni atim gena ngo ene ka ba wan wati we have to work and solve our problems by ourselves ngarimo pe machere oti mi cerca solving problem peri you must solve your problem ene ka ba dong dan ko mo wengu po ni rike pero ni jalo mirwan wa ro ye chingwa weng mirwan wa solving ba ene kabadano ti ye che jujui ana wajani o bale ma be pen ga furu bale ma be ko ngarmo ma piedi ba pe ke lok mone ma waje la dir tong duong pinga chero saini in ka otitika wang ido duri pin atatika wang kong dare pin yani la NRM mone ma ti kwere
Ipin ya kong la DP mo ni kong kari mo. Dana wen pie. Ipie chala dana. Yani gini right. Chi gina anangeo. Pero ni ini po gwa ko kono aniken. Iganga war weka dana weng. Magnitude ke continuum. Kono be, kono right medium, kono low, kono pero ni ini tie. Chi dana weng tiga winyo ne. Dok bena gi tiga winyo tiga winyo gi. Winyo gi ini dong. Dana nong tiga tamne. Umir watim ki money. Kumi dana tiga ngiyo. Watim ki na ngo. Chi dong ki guma be. Watigi leadership. Wana ini weng koni riek, koni ming, koni kwano, kono pe kwano. Wa port koi kum lutiro ini kong dong te wa mono. Penyu pengi. Eto kong dung wa nung kong wa kong gu date you but wa kong wa nen kong kit light mo ni matieni kong. Pian kala bongo inu ni wa birka chate ka mano. Tok bena ngayon ni ani tigyan chel depend ma miara waji. Pero mawan wa biri ye chala chuli. Pero ne goes way back. Karpa min karwa no independence. Amin go talk wa tak muno ini trauma. Amin tiago ki mege carro. Lutiano to weo donyo we mon gitie mon gitika timo kono police kono giti prison. Amin gweno ge weng ba muno ini trauma ma pay foot wa dealing kere. Pero amin carro no mon mukane. Mon mukane mo bino ni la kwena ge ubini kanyu kon gi beno bino kanyu para luen de madong ki dilo wade camp ino itam kong wadi mo biri pero igni pero ni wana chuli wati very resilient luari peki ini mo work ya watika work ki wounds ma part ma peki solving ma ki chwin mugo madngar mo ukerwa mi lok ino ni kera ki mo waja keri therapy one of what take a word one walking wounded chi ka kumbiri kid jemi mugo mo wan oberi katimone ma bo mugo ma don ki ngo kini it is not surprising kay lo pa mo no kung ke packing ino ka money where look pero inoli wen ka koko mati koko wen ki mini goals mamir in achieving what even ki mental health and ini mental health timarat ento ini ni weng down to the word mere walking wounded ma pero ne duong pero ne tika meri kom pero tika meri nyim kirka wadira nyim step papa ino ngarmo ni gun nga igunyi chere reason no you have gone back 20 steps umir dano ye ni ani peki ini tika norwa wera wan watika wati eni America penyo kong pian inyo wan wabibero ki yop ma pat may no chamo kene gamente yop bieno kere mano ino loki kono PRDP ino nuts ino nusaf kono en ko wanamba gada wale kono mukenda ko biene mioga gi kona ta muke nong lepe mega ko chino cha ke nong parara mukwana ka kare ego ni go bieno ento pia mere neno mo ke ken mo bieno malupe ki loko widano yopo widano lok me mental health beru pe lok me component of mental health beru pere lok me psychosocial support beru pere iyup man me pong duale enini how much have we concentrated on that side as well. Gina anatu we're relaying any intangibles. As they're referring to it as intangibles. Kira ini nano kira ini tamo kira ini por kira nyimi bibiri nining. Those are intangibles mamiri ki dealing kira.
koni ti depressed kono neno pis mir kiti eni wajo lok mabe ye psychosocial neno psyche your environment mano bene ka kitika chemotherapy any noki engaging ki family members it's as a unit community members as a unit chi jemine duong neno kere ni beru kere neno kere ni kuo kere ki neno kere psyche kere ti kere and you're given therapeutic help ki bene intervention ke bot wane o waje ni intervention bien ni neno ba jemi ma ini timo marajuni sometimes it's a cry for help itika koki ke konyi ano ya churi kan pe dano no ngeo ano yang chon ite kwar gini angeyo ti ja churi bana tie ki buki ki gweno ki ko Yeah. ya Mo en bela la peñ ma mer peñ kere chidem kay guro dong be mer kay goñ ma be piano peñ ni am mer no peñ ki ner ma migi pasena di ma in ne charu je ma mer ti che kwaro piano je so te ma dua de an kirana nero kere ke ka dong giti ka ti kiri mir ki ti kiri level wen kan le ka ti mir ki le ko bate ka dong en buku in ki gweno bene ti ki buri yo ki gweno enge te kwar bene pier teke ya o kono ka ini chamo ko onyo pi mani ka te kon dogole ngo those have some they solve certain problems kirika psychologically bon ngarmoni it is reassuring but down see ka intervention non kitika timone miro bedo holistic kumi ko wenjem wen we kumi kono kuri kwene mir dan wen uchiro giving input ka itika nano psychologist mi behavior nano psychologist ka ino ni ani mental health team raj schizophrenia tika bino yeke ngo wa yinyi psychiatrist ka ino ni ani therapy money tema mir ini beto pin kon ke tim ke therapy money ke lokiri ke mini some motivational interviewing me getting in from one point to the other point mir ki mini and in kabadong we lost out any ani kam munyu time ka moni pekar moni pian munyu time ni pekar manapa kiri en mu kera dane pampe it was almost 20 years and okay they do a chen way kar cha pa min ma ne ka dano ruenyo people were so traumatized you know a family mona chen no gidne ko migo kona re ya de ngwen breadwinners in tiano dong tiu dong lo tiano kich anyway see all of those things are trauma and traumatic events it come down and any worker walking wounded without any treatment, without any support. Support any no matter to twal. Where in standing on your 2 feet, where in many years okay, but it is okay. Ngarmo matwer lock very way chalo jo lutiana maki abducting them. Community mokanati mege, mokanati grandmothers bene. And lutiano any intervention maybe it was not adequate. Piano tiano in futika suffering or combere. Iluogi piano piano they're stuck. They are stuck. Kabagen go chirelum, Jemmy Magen go timokunu, Jemmy Mau time kumgi. All those things are things mamiro kimigi therapeutic intervention mikonyogi to have better lives. Chi any penya yani ho kongo away in dong tie complete intervention. Absolutely. 360 degrees. Gimo I can maduan tuer mirdano tim. Mi konyo kon. And the most important thing I took away from all of this NNA Omiro wa bit key values ma guiding one. One young John kire en ma young migi wa doi gange. Tije mukan ma infetimo. Yerlu dir bene pe yerlu diro upright. Ingur kere te der ende ki kon wi bene. Nek ko katetani may neko nek mano wa more ki tugi ter ka mone ki way kom ngata ini pe yot kong ki buk kong. Ki nem kong dia ngo ma tikatime.
Dori values any guiding one. Guiding values men ki kan ko lo mir betie wilo eni ma wajane kay timo gi money ba. There are consequences to behavior money. Anto anoni ani behavior mo kana don communicate allowing teach maraju don do normalized. Dano don kumbiri tiga biru kirka timo gi money ya chi don ngo kono. Ki lok mani ya ruot ki oda ruot ki odi ki neno ka ba odi ni ti yeni ruot ni ot eno mado keto litai ni itiga dor dog ot mabe ante wachi ni ini ruot ki oda a ruot ki oda dok bene waja ti trak ya ni kirka ana beru ma ana beru ni so what ti timo gena ngobara ini diju wengo doko balo ini anwe doko balo yes angiu ni wobi wot mere wie kong waneno those key thematic areas ma kilogo e chenchani ma mukene bedong en ki wie ma wabera chuku neni bedong no wajo mukene anero lok pa lutino ma megwa magiti in the diaspora wun ma obino team presentation ma mego o chiara siguru chunya titwal ma omiyo gin ma cheng jui anono ila kwa TV kan be da ber ka wachi ne ben pe kar malach aneno chali wachi machalo kupiri wan watika yupe kidong yeke kidong mukene en kira ke wai low hanging fruits mukene mano waram chako ne chochot kirika dong wate cher ka te chako timu jeme eguni man me rojo pajo aneno put per tek tutwal chalo omiri jo mamekwa magtie pajo ka kany ka chel ki one multi in the diaspora anel chale wachi dialogue money per technique mir betie pian put kidan money kenyuni kor kit money ma joma pajo ka ini timu kendong wundo tie yo la ka chaine ni wundo tio mabe dak fur biro mir ngo mani petien lo ngo gine eno ni tie kidong en manana en awando dong ma wate agwakane ni dak wun be obiro dak be mero you know it's there kidong bene ka biro ma wundo dugu pajo en kit ma ino wai ni biro ki morrio ma tek en ki chen ni no manodo Nian mana do gubo pe ma do tiga dak no cha ker wangar ma bino bedong kamor ne gire Margaret tin nong tiga dak ka to kedege kang kiri ke gema ka kwanya mi bor bene gine enu ni ne do pe kidong lok ma ra chutwal ene lok again mogo ma pere piani waneno jem dano ti ko ma duong jomu kene kingi wukono wagang jomu kene ko piri dong gitika geru chalo i district Kampala ka chaine ni piane dong pajo ka ini dong ilok magen gi ngage ne ini dong kudok gen ma tek totwal ini chwala chena pingom in chwala chena pigedo art gine en petime ka kumi gum tiki ki wilo ngom mo ma ber chale we ka yiko dano mano mere mieta manak ka mono kumi gum ka kumi gum bene ki gero oti chao kene no chao kene no ki ngwea mo ngwea chale we chichoron onyo jokon mano mer dano bet kere chi korigini eni tima tek totwal angiu chan ti ie bene epa nywa moni kit mano baleni bene dong ti udonyo matek adada ie lok me dialogue an ne chal gien matek adada mo mer kong bene dano mapayo kutem ki joma giti Ulaya ini neno pat eni dak bene rom gam ningo pien neno ma mega aneno ni lutino matipajo lutino magiti wako gitie kubiri ki ngech maduong tutwal malupe ki tich magitiyo wako dak ben ka ini winyo profile paloteno magubino chalo luwang jo magitie diaspora macheng cha gen gubino lok mag ka winyo ngarumono yar profile ki ka no ne ki chak ni mere CV ga chaka ki gutia ka lamata ono ko ywae ne bete pian pe do par ba mengori eyo in ka kenyo ineno ni pian ngeni kai gam ni dano kono go mier penyo in kila peny mogo chi abi ya line team
wek no bene ki penyi la penye chela rio mo chi lok me dialogue inen wek ram achieving dialogue one and machincha one ng obino pongduoni ma chako kwedo kabadano ti eni dano karima duong in fact I'm not surprised to twal kiluwari dano ki skill set padano mati diaspora kira duong kire dore despite en lok money may waji ye ni aranyi mo magiber ka timi kom do tiano ki diaspora futto chwin gitikan yan ba bina ana wajo ene ni ani gang ya kirka wan wachiro wari o kuja ri wa mo ri kuja ni sometimes ri ne po beru option ma mekwa tiana da ka in chiro ka diaspora chiro chala ka kwan ka kwan no teach itiyu ichulu kwan ni tuyu ichulu kwan ni tiyo kwan ni chaka yinyo lok mi teach chaka yinyo lok mi teach ka dong nyumu donye ye lutiano do donye ye loke dong doko pato piano mira nen kong lutiano kwan o de weng ku chiro do university ma dong giti independent kada chaka tam ya ni uka and in the meantime dana da bir ka chwale chenne ini tiyo ko matek ba ini I can only put it as my experience tiana ngayon do diaspora kono mo wiwaje ko ni ay wan watima be kono ngo at man my personal experience ma arange ni jo kana bena tiki experience experience mo kana to arbe pat ento lok mi ticho ko gwek chwale chenne bino teme ye mir yub gang no kan no ginywano no substandard teach no dano tiga chamo chena with impunity ibino kan no gitiga mako chel ot mukene jo kano muduke diaspora chwechu nyu neko kya nyoka gubiro kan gino gina miro wigi bale mukene beno no mental breakdown mukene tiket ko kiket tam padano madong community marachi mukene pian ki kuja ini gwar ngar mo kene wachini man wat eto in pengi ni wedi ni mukene ini no gimiro neki si no jo kene gimiro gi yat ko to a tuora bene in pay to our beautiful holiday for 2 weeks a to no muru ke to eno ma ini tega to mugo no stress uberu high mugo ni ino iberu ka wera tata itiere chamo mugo ma mier pe champion no do immune pe bene ti week tiada chwin mugo tie madon tiene bene murwen uberu duong eto futto no ni lutiano gimira gi duk chen gang pian home is home birganga mono pe yotba ti jo kana mar mere ento gang is always home dok the other thing bena madam mir ngeni gang eni ma wan wa ki eni ti jo kana families mo kana ma ku go gang ko ma bele chwe eno tie families mo kana ma ini dugu chen no ni jamu bale ma petwere ma bene ka didu ka lok money ya jem money ini ker ka money bene pere ento from what I saw kilo diaspora mokene ma were not unfortunate gitiga titi ma beja deda dok bene kombedi dongi be having dialogue dialogue ni wa kerni ani dogo kori mamwa umir wa gulu diaspora ko weng wa ku be under one umbrella kagu be under one umbrella opportunities but wakan any actually duong market where slotting down in kono ini chire lokmi ngom nyo chire lokmi enterprise nyo chire lokmi education down at where donyo ie magi chiro gi chako mio mentorship bot lutiano matikan dok gen mati very important ene ni ani latiana chele mati ya chuli kan mirnge ni ani opportunity twar be bori kirka ini ke char mo we pala bek mo peke ka chunyi tie yani anabetimo mabe I am going to go abroad kingo opportunities will present itself anjuju ya wajani yani ka ini berka wajani abetimo time piano ke wi kuno ini wajani abetimo
One more kana ini kira kaya waje ngado aki privilege. It was all tigmatek mamegi. Keni. Lutiano polo lonya di come no magitika maleken pin kanye ne magitika marco quoti gulingo. And one more kana way ko abetimo ichira kuko ichira yenyo scholarship ichira penyo down we lock it down aki ga money ichira timo gi money kwano teach money wajine I am going to make it. Yeah, Durban, you will make it. It is all about mindset. You're defeated. No. Being defeatist is not an option. One in a wanking while working remachel, ki with a chel, and in miriti kor we using the intelligent part of your brain where breaking through me achieving. Ana bieno gankanya no kumbiri abiruki ututwal. Joke anama one wa bor kanyeni. They are far ahead. Giti established families, giti mabejo, mokano karo woti chalo expatriates giti but UN, United Nations, kona ngagi, ano pego chero ria chalo diaspora permanent. Giti ka teach. Ano lutiano ini giti maria dok lutiano ini tika tam kera miurgen gilok kere gangi tugi kya chel kono kit gum kono gulu. We need to sit at the table. Absolutely. Absolutely. So, pangeka answering question peri weng eto low hanging fruits. Low hanging fruits. Yeah. Malo diaspora we are identifying. We will have to be given a bit of time. Pian kera chingchane. One wachera review inge pongduo. We identified teach mamirdano T in the 4 different thematic areas. Thematic areas in any mago jemaduong ba. It encompasses jamichalo education, low hanging fruit chalo education make spotting yani teach miro chakeko education fund mamiro actually achelo mi aliba chel can minimum. And mira mi more, thank you very much. Ka for example population pa actually 2.8 million. Ka ini mi aliba chele mangara chele tuara affording no part Sukul mo chalo but wow kaba ticket kan kit high YY kada karo ke rijitung gulu kuja pong duongi la yibi college ki Sacred Heart muno ini school maki identifying ti chukula bishel maki identifying imir ke chak rojane o were lu ti gulu high school ki muno school mamiro lutino o miro tieke ka ini yake family mapay tuwa lutino Kampala Kitgum High YY school kirana kwana Kitgum High akwana YY no giluwa Kitgum High school kai kanya chera temo A level like Kitgum High school kada gi kanyo da chera nakawa so kanya chera abroad pay based on anybody yinyo scholarship para ke kema pe berengar mo sponsoring an ini anwa chi akwana bene Kitgum public school kanya ni so ini ni pay nyurni ni ada ini tuar ake te der kan chero to whatever heights mune gena mir wa beta waje kilo tianwa so low hanging fruits mo kana chale en education fund rojo chukule ni chako jogo chena ini mune immediate care systems any in place miti teach ini low hanging fruits mo kana and in the 4 thematic areas human resource mirdano kidoko cheni ikin gang la diet Alphonse Chigamoye CJ gibi kene ke ambassador gibi chaka word mi chere kin gang kaki mir ke luong lu diro kaka ke chak penyo gi lo gina ngo matika time kaka wu ke chele kaka yang biru ka guiding down kera mir down bed kere systems mir bed in place bylaws mir bedi ma guiding down katien ngar meno cher ne kamone no bylaws pakaka eniti yani in mir chul ku to makaman mir kiti
kire la tien mo ne machir tien ka marko aja cha dek mamir ini chiri chuiri tien ka tu wajine ya inda ka chaka ni mir gu bet ki bylaws ma ti chene ni da ben kay killa tien ni kay gudi kunu ki goiter bylaws tu no laws ma governing kaka will also laws ma governing jemi weng matime ene dikal enuni why kaka tu why lok mi ngom tu why lok mi jemo you are stakeholders igangu maka wunu chiro jeni anga matin bylaws no ki enacting mano linking to the laws of the land kino kana jem mo matime kaka ki wajini ani uduok chiran ula eno ka dong wun chalo kaka tu chi dong konyo nyoro ni dong wunu miyo kon kirla tien ma petika winyo loke uter bot gamente wun dong responsibility chu chalo migi lutiano wun controlling lutiano so any do you want to be devolving or when look me leadership and kanyu kaka yer in chala kaka beru kono mwaka ngwen kay beru mwaka chel no petika ti ki kwanyo ki ye ngato kene matiyo tich lutiano bene me kaka wo ino weng mir wunu o mapping o ngi eni chere kwan cherko lutiano mir chere gang kwan choj ki ken kadong the worst case scenario latian mir ti primary school eno man no kirwa choj lutiano petwar chanch lutiano ino mai wundo kwar school lutiano ini twar ber president futiga geo president ki ber president and loka eno ki low hanging fruits mo kana ene kalo diaspora don bino umre ko moma da wonu tiki mai komgi ma kagu bino gankan ino treating gen chelo dano dana kera woni piana ngeyo ma bino ganka ene yan bena do work for a long time lu remi no kira dong wan ko aja ja kira wako kira kan eto ka ko pir mo ne o maybe tika wa mo lek ento we are different anyway loka eno ki mo kana low hanging fruit mo kana ene lok mi lep ada bene kira wa bot why diaspora ko ja le ba chuli tua dong kira ka komir bena tika lok no le peti ati tutwal umir wange lebi lep ini tugi nyoro identity kiri wa bot wa kan ini ana ne lo tiano mo kana pe lo le ba chuli mati ana bino kan lo ka tiana ke lo ni so ni muru ngo ini yes so yes so nera kero lo kala dit jo TikTok dano te ka nyara ma tek to put it ka nyer pier is true yes so ila dit chao berata ta dong la diru to ki waji lo kite ni la dir da ko te ma ta ko la dito to da ko te o ta pa che ora ini muru le ba chuli ma an paniang ini ayo lu diaspora low hanging fruits to the duong watika coordinating where diaspora weng bit worldwide ma wati under one umbrella wabi charne ber botki ento gina waje mera ene ni ani dikpe jemi mi pong duong ini dikpe pere I waje bene lok man ye meeting kachoko ber katime ma duong kingo umiro wa learning from kachoko mo kana mo failing angi dan ko mi weng tika korea kong wan nen pong duong ini ada ko ni vitime ena chuli bero mot ye kong wan nen ka ke gitwer do bini ko nywa wek watwe
ento kumbiri ki lining up jemi weng mamir dano ti dore ambassador geneket CJ gen wengiti on the line che ngarmo tie mamiro ge mo failing wilogo. You all want Jimmy to be to prosper. We all want things to work. Chi one ni obeno weng mo atini wadiana diana ngarmo pera magetika chule chene. That is one of the big things. Yang ka chora maditi ka chiana mo ki jogi poko ching dan weng komiri wa obo big mo pege poko jaba pangarmo. One in weng mati machalo volunteers. So finances kabo aki iye ki acknowledging. Kaba finances do dong kira bene one pongdo we've had a surplus. Tiano dong. Tiana ini doki moving to the next pongdo. Pongdo bebero this year 2024 the same dates the 27th 28th 29th. Hopefully we're reviewing kira watimo kere. We're reviewing kira jemu work kira mabenyo war maraj, so we need to improve. Ka communication kabo o ye mape o mabe, we're going to improve on that. We program, we're making sure ni down mubino are all going to be attended to. One more bit is COC ni po bit ba down weng no bit work to make sure pian ka welo bini gango. Welo mo bini in mi gwake ko wabere ka gwako dano koni ti level mene an jo kana bino bara mama we are tika bare we did not have one of the things kumira tika tamone no miro bit ki stand me health and welfare kangarmo dek mir ki bit ki nurse ki bit ki gimoni so muno any reviews mo watika timone aya. Though the ambulance was there, ambulance nen chalo birti ento futo jo kana birka gravitating gibino bori futo pian gitamoni itiki aspirin mo ake diaspora cha dabene o mio. So low hanging fruits pa lo diaspora tie adaka winyo lok mo kene lok mi scholarship so bino ye ki lok mi ter lo tiano tua ki ter gi ko abroad ku chero ti ku kon ben lo tiano mo kene di maja so ini ni weng ti in the pipeline. Lok mo kene tie offices magi be yabo be diaspora be be bertie mono it's in the pipeline. So ini mi ro kwa chet wa ker we work wa organizing ka lo tiano en mati very capably Geno been operationalizing all of that. Biana da mirigiti ni gang mirbit kira lobo ma waka tikere. And we can do it. Nge ya Obama watching we can do it. Yeah. Yes, we can. Pangayo kati gimoma missing kanyo. Angayo walo ya thematic areas ang wane. Thematic areas and when inuni covering Jimmy maduonga dita. Angeo ko ni kibe waja taman loka pala lugi loka ngo ka ini tek odi dano pe danya otu. Ina we. Ka ini no resource money tie ki no li cook tika money. You're going to deal with it in the right way. Template piante legal team bena palo pa pongduon magian gitiga ter jemu through the legal course of legal process kibena tie mukana ma kichoy agreement kangar mo no bino yi leasing gangi no ti ngomi no ti standard form ma indok pay cher ka chabe chalo in la charo yani wo kono tira tim ngo koni gibino kanyo gibawlok ari adek kanyo eto ne tiki standard form magi poko padan weng my legal team no bino kere magi way this is the standard form me sub leasing ngomi and pay it doesn't cut you out in that way all of those things take a reinforcing ni one chala churi miro wabit safi ki lok mukene miro wachak bir smart ya an pa geo ni ngar mo chero tim gi money ma intervention money ma gitimoni
ento dong kumbiri lok mi rio en yang timo jemi ga ranyare kitwe ko inero Kitwe kitemo da kitwe gera. kitwe ko chidong umir wa gwak komwa wa bit smart kilok kijemo atika timone dok bene umiro ibit kilok mo ma ini kana chwinyi bedo o kamani ni ipuare loko kimani chiaro ruanya kaja timo ruanya kamani ko itam kong gira ngoma ini wajo kikira ini timo kere en kera ki wajo ni umiro wa changing kera watamo kere we have to work on the intangible we were any miro nen mabo pe neno machok dok mir bene ibet ki wore komi kikeni ka ini wore you will definitely war down mati around you so wow and look in mir waru pinyo ka look ne eto pi garo me kom macha ken biro madano bere olo bi wero wa bingolo look eni pa watiego ni achele ken mabene ka pe gino mo ichia dek wan bera kwa tiki lock la kweti bi ka kan gitar paluo ma ka gware no bene chawo ni no tie bibero and the same time chawa dek me wan tiano ono yen ibidugo we kang bene wanywa ko lok mo kene ka ina tawni lok inini beru chalo jiri miro beru ka tuchu ne tere piani wunu neno ka no ni ju jiri ki tuchu ki chele ken no mer ka ni cha weng dong ki lo gi piano gutu jiri dong gutu ya weng chimane ni lok ma megwa lok me pajo lok ma chole mo mer watir ri ngore na wa ber ka wachu ne we ram yeda debang one lok mi pong duoni watiki plan madong kero it is a 10-year project so to watika ngwe tik 100 meter ba watika ngwe marathon so from 2024 to 2034 so 10-year plan ma chia ka mo pa leyo okay Pero Liriet. Wow. This is wonderful. Angeo nanen ikit mi wa kere che jo kere magwak ko no gitiga wa ha. Chure wana yang go tem ber kwe go temo dong mu kere yeto kene ange mu kene ka cha mu kene tum gi yeto kene. Kwaro be. Mu kene ber ya del. Mu kene ber Mukeno very Adele. I look at more than it was 20 years back. Maono dong gen padano mir weng no do wa wang tin dong lo kum lokki come en kira wan ko bir watiga wadi lok pong duan fu dong ki lokki come enene enero chale wachi ala ne tika kwe angioni kirka ti lok eri lok enange wan wati lok ka ko beli tie machalo kaka bene wan bene wotiki mung ma bene mir wan wakan ma mungi eno ni bene umire wanen ni ukony pien kache ini nen ni chan ma do bino to twali ya chole ni kiber karwako ne rwaka botwa chino cha kene bene en kori jo achele ini bene gitiga wa kibi ngolo nge wow no mir wa yen yo mapat nyo wa winy kong gina gitiga timani karong wa winyo mabe chi wan wachak tich bene lok me kano mung wan man wa yo pe yeni ning enena ya diban eni dong kane ko watika varaj we wanong ko wakonye ko modo wa wori nget dong wachiero dong ko mere atamar ko luo bir ko mori ruru eni kano ni indong pe twer kano yani watima right dok bene ka ngar mo bino indong pe dok bot ke ni ho umira kan en munera na ni kane dong ko mi dong wo wot dong ti dong yo mung mo dong ma indong ko amerikano yani mung pe ti ka yue ot dok ngar mo ni mo bino bene yani ho ini tika yue ot nyoy tika gerte oti ubino kongwi peke
to duong yo biro signing jing yo re gana chudi gingi pero mo tikere dog bene lutiano tua eni gitika yinyo ket mi kwa log mane mi ri te lumi dong pe miete anga ma dog mi chere te lum ko pen ka ko chano bir ko ma yor e yo you wi ma be chi pe wa be chere te lum chan kan wa be guje e bu chane chan what do you chane tua we are going to put ourselves in a good place you chane be na ka wi in nenba aram ya chale in bene ambiar bene ko ma be chale in abi tia umir wa bit honest honesty is very lokada pe ya chuli ki yue tok dana yue ngar mo ma chino dake chak chi tok dan in one po mir dogai together ngar mo pet were breaking in that circle eta noni ding kan were donyo ka rubu wiwa ka wunu ti tight mo ena wati ka loko kwotwa paterlo tiano to ga kwa mi no knowledge lo tiano any in return gi kelo knowledge ni ga anga ma cher have to be at the table wariak ya Wata ka answer the question wariak gam wariak atap gam ya gam atigi mirni wa nen lok madan ti choyne boru kakan kwan we nen mukene magwa metni gamo kidong nyama chima megwa bene ti kariyo ki piny kidong moni en bena kero tie screen kakan in iramo go chima migi bene chi penyo la mera matika kany la mère Margaret lakiri ma en ti o yabo tin pole ber me no ga yengo wi ga ken ke bunyo en do tio lok e no le weng lok ma uno miete nimbo ni uno win ke wa tiene ci dano mageti ga choj don ki line ga kan waneno man simple Gladys ma en tika wek don kong chak gam sim kadang wa kwange e lok marang tika kan man chim matiga amiete po in tutual ke wa tiene pe goy chim la peñ mamigi ni ke kama initika goy ne kiye la dit diben ana apoy bene apoy total an natia gone i Denmark inge ma be o maralo total jadu ci an natia i pen bot meyo i kare mo karangej ba ko ngamir ko en i dwan ma eno beral ko ne tammo beram yene duju wan kare mo karangej very kid kuno ngati organization wa pango wa la dit lady rekala kidi pala be kid kuno ke olum bi magan ni tera team kuno wa pero kuno be karama la ki abido chen karama do no yo abino ai bo project mo be lo tiro mo do ki ka no project kan mo twala chen kuno me wa lo tiro mo bi ni team kuno mo do ko pa ni kuno to gimo teme karama mo ni a ge der magi chiro kuno pege no gimo wa chen od magi gera mi go lo tiro pege ka kwanya lo tiro pege ento muno do ki cancel project muno kitam ni mego ini lo ni ka wan no wachi woka juma pa eno din to twal obi pa do be don ni an apo ba bet kwero foi to twal foi tome foi la peñ mere angeni olo la peñi o winyo por maleng po winye ubero lo jurujula kermane a winyo mere yani gi setting up project yes
ma e kar mo karange ma gumarach mun mano gubino mano gubino pe project enini gen gubino go no gineno ne pauti me at mano mer ket in place pel beritie chi dong dano tika metro down pa jo ento ka dong jem ka mai ni tim dong mer ke tim gena ngo mona en la pen ma ko kateo ke wana tienen Ana tamani ani pangi mwaka ma inu time ye ento kumberi ka chalo rojo pajo project ni tie they will back you up. Dok beneti ana ana tamani it is important ka ini beri kelo project kamano miri bit ki dana mati reliable ma ini twere trusting ya. Absolutely. And trust is the only way. Anda na ngayon ka munu biano atimo gi money gi mira ni ani accounts miro bet kanyu tima data mono bet pete kage chwale chiane money mitimo gi money mir kitim. So issues muguma wan watikere kumbiri chalo lu diaspora matong kumin watika organizing mir wabet ki office ma konyo diaspora projects ka project piri money tikan kitwero sign posting in kaba in mir chete for contractors kaba in mir chete nong help ki assisting in work project in uchung pede beti mo keni dok ka ini be bino umiro yin down mati reliable magitwaro konyo project ni michungo li ret ben kar chani ini borno bor ki relatives kaba chiana chira ben penye kay dugu ben way pen ko ben penye chi with better organization kumbiri keratong o wachini will have a diaspora office ma twero konyo projects padano matika time kirka even if means holding it until ini dugu then so be it and of better planning apange ka answering question ni and that is my view. I think it makes a lot of sense. Dong wera don pian dano mogolo to ben madonga kan ka kono gwachimo bino chi wabega magama ka inini watiki dano makilwonye ni Simple Gladys ma en bene la tena nyaka makobi tika yello bene rom me tekwar ma megwa kedio me miel kidong bedo in the social media for my tech Simple Gladys itika pili wi watutwal mari matek tutwal jana no gwera tiga wa foila did ben kachel kimego amor won matek wan wa foya man kono mugo chimi foya matek kidong Moses benatiga kany matiga wachi the ben content creators bloggers and promoters are really disappointing me. They are focused too much promoting artists and publishing half naked pictures to attract viewers. Oh, yeah, it is. Ngene en yupwale enini bailo ani bere be konyo wa kejema duwe ada bylaws konyo then what yes what they should right now focus on promoting and creating awareness on Rocho Paju agenda so that together we can implement this very important program. Any loke winyo me total. Kidong Ben Moses Medicon watching Mego Margaret. We are excited to see you here and your effort towards Rocho Pajo is highly appreciated and we owe you gratitude. Thank you. Kido Chen David Chigawachi, just giving thanks to you, my people. For my tech tutorial, Kidong Moses Bena, Meteki Church Konwachi. I like the gathering was successful. Now, next step in the implementation is very crucial. That's where the true test of our commitment and unity will come in. I am optimistic we will achieve goals. Yeah. Anyway, I'm changing to go. I never can. Oh, John, gini ba wangi wakertek wa kong dong pakenye wa ni achuli kitemo gini kwe gini wa tiu ka chiel wa gini ukati piendong wangi kadong pe ba chidong wa yupe wa mer dong pe beru peke pa chuli any other
Kore jomane en man madong diko mergen ko belu diro eno ngitiga cher katiga wa ko bi dong food zedo wa wan ko wa ngole ko ngo bin kan pien yala ti ma tek to Any no ma? Kwal wa piso sisto. Kadong to wa ma ko really dog gulu. Cha gulu do keto. Dog bene. Any Yes, gone en lo gam so sisto ne enong diri dong gen gitilo diro. I don't know what it be. Ada. Yes, Moses Bechiga way apoy won matek ilok man merocho pajo pacholi ma bale maracho twale ofoyo Araba Tigawache. Thank you, Mega Margaret and Lakwe TV for today's conversation. Kachoke Pirocho Pajo was and it is priceless for the restoration of Acholi. Lakada lu tek wiche mukene ko no furgo ayaki laketana metu tek wich go bieno furgi tiga penyo. Forgetting a penny lock me or done good. Away kaunoni yaw no kong gene no na to ay ka bila pa kwara mo ko to ye jang yat mo pa da ra ju twal ko be go wigi kong ki ka be. Timo mana. Timo pa kwara. I believe restoration of our cultural structures and values. It's the smallest unit of society. Yeah. The smallest unit of the society, and will help resolve most of our challenges, including mental health, inclusion, guidance, participation. Yeah, that's true. You anna penny la penny man ange be wala gamme. But this guy has put it very well. Arba just answered it the way we all know, and you also answered it. Pian once pajuti mabe, once look in kikertij mabe. Jema igani berwa indujo. Ruen Pian no chok tie Araba. I want to thank you so much, Pian. And we are watching ani uyuma pol pegolo bu. So dano mati lightened it and tell Araba and magitika nano Jimmy nero clearly. Pian nano papa. Yeah. Ana twer nano gimoni ya watching any walk in the ban and nano gimoni where any bora. Anyway. Ti juma tika nero eni yani eni gwoke miro wa kwany en gwoke ni wa kwany wa rinkere. So amiro poyo una de dapian. It only takes a few to make the change. Ka beach out of the 10 homes. Tiga waje nano change will happen. Kumbiri kera ana winyu keri can be excitement. Dano tiga wachini yani. Don't want miro change. Dongi loko one chalo in psychology wo wajani yani change talk tika happening down tika tamani biru wa miru loka biru inong pichire chiamne ini dong te. So I am so pleased yani down tika winyu da message matika aki botu diru tua geno tamba kirwa bishop ki udu diru bini gen weng gitika bata barge wek wati ngo ci dong ngar mani ko min dong juma na ri dong kar wa ne ka right min wa big party wa dam ja yu botu gang wa bet wan yang wa bir wan du dir maraj wana churi wan du dir to absolutely. So sorry to interrupt. No, it's okay. Piani, ingeo en ni meo la bole en no Araba gi en Moses gi en jala dit janan gwera gi en. You know, the lot of people in the diaspora magichiki jema duan da magen girom contributing e yope eni. Don angene won jom kene ma won ngene wa kupe kedu and you can get to my inbox
o tembe o kupe keda we anen kid yo me kak food penalty in the platform ma la mera Margaret Tiega with the diaspora with the people in the diaspora o tembe o nyang an we no anen kid me linking on we gin mo ke ken mano miete mano won be mero of course this is teach pa one wing but ni yo mana dig ken mero owning mono ka chakali and yup man and man mero pajo kidor pajo ni chi we ange we no anen kit yo me linking won pian tamu wonu nge ma be chenji ka on my show here ken ma wonu kat kede lokuti ma bejo ka chel kidar mu ken yo weng ma won chenji yo chwalo loku ma bejo kaka enini o ramon yango an we on anen kid yo me kupu kila mera eni we no nene we nen wonu wa rojo wonu pajo ma ko kidong bene dano makilwonye ni okelo tito man la toko madit I Acoli province ma en bene kumbiri enini dong ikit me odilo en ongolo bore mananak mati bene bor megiwa magiti in the South Sudan mero 4 into 12 bene mot kom in bene wanodwa for matek kidong lino gomik donyo kakany kun wachini I am very hardworking personality. I'm a very hardworking personality, and I should be reaping the sweet fruits of my labor. Unfortunately, my relatives squandered all my hard-earned dollars. I I earned I learned my lessons very well now. Now, ito na kaka inini dialogue mete. In a dialogue mete. Because at the end of the day, and keep me whine gang. You see? What? Ana miro Remu. choko chunye ni ani kiri ama beru ini. Kano chunya petek. Dokata mani ani loss. No kona pekan. No kona dok kochen. Pian kuja tere kana lord gola king. A lord gola close everybody out. Atiki an kilo tiana ke won ganga. Ki ter ket. And so do not despair. Loss money in making, you're going to gain 20-fold. Timbe next time ka ini bino yin ka ba wan wati iye ba ki directing kera in mir team project pere o mini advice kay bini beru kono 2 weeks bini beto iye li bet team mo ko ret ka bu gike wa ko gik kanyo kay doctor. So there's advice maketwer mini and we watching umir wa bit ki office pa diaspora mami advice ki sign posting in bot jo mati reputable o work very lying ikom dano matimi marat pian china enema ini gwedo ki kuja ni chene le eto paper lo babe mini 20-fold. Wow, 4 to 12. Bomin Morris Tigawatini Diben, a Thanksgiving to you and Lakwe TV of 4 to 12 of 4 Matek, Kidong Tabo, Simon Tigawani mindset, Aye Miro Alakagang, Enini Lok Madit, Dakbedong Pier Tek to 12. Lino Tigamete Konwachi, I am done with relatives who are short-sighted. They know the kind of bitter life Ugandans are faced with. Yeah, I think this is Glagama Megwani also caters for this. Mawagama wiati Malupe ki Jemarat Piani. Look, in a to Chow na ya chow kena no dong holo what 12 enemy no look no gamma benadwong. Moses betika wachi that's that loss of trust between actually back home and diaspora. Honestly, it's gonna take years to build it back. This is a real life, whether we like it or not.
or not, yeah. It's true. Iwinyo bene watiki neno pe mwakapa. So we hope confidence. ne within mwakapa. We are going to So, no, yeah. We are going to continue building, yeah, trying to build confidence. In bene be rest assured. absolutely. Kay tigi dano ma twero muni lokada. Piana da lokada pe. That is something magit within the society. Ka diri geno fonyo ni ani ka in pay lokada pay no gi money. Then they will start. Then they will have to change. Espere. Ka anatikan ana waji bot wini ka anatikan. Bin you can do it. Yeah. You can do it. Don't worry about that. That's true. Kadang sam la tika wa foye jal one wa foye matek to 12 foye matek. Lino gomi tiga medicon watching if there are some local radio stations, if there are some local radio stations, they should be used to educate and the ordinary people about what is good for them, to enrich what seem to be their fallen lives. Yeah. Radio stations stick running. Yeah, radio stations come stick running. Ambassador Geneket, CJ, all the other teams come were educating. Yani every single nogi money magatika pongduang. It is education across the board. Down when pongduang, kiri ani I'm a living testament. Makaba ana yegi pinya pongduang. I have to be an advocate. I have to be talking about gena beju mi pongduang. A winyo bene critics ka we ha konongo we perat kay no di chung kong on the sideline ka diri majo ile chi bim chi abe penyi in bene. So everybody kiri di banj the mena waji bari every week miro bet ka loka pongduang because any man watika educating down kira miro guchak walk kira miro guchak mama yang watikere. Don't forget we are traumatized. Trauma name large ma it has not been dealt with. Intervention with the therefore. Yeah, anatawni ka ngata food kumbere ba en kin loke ni ka kubu doge ngata food dong po ya kame bere chali kong do betters in the side. Did ko wacha kado ni amoro ngwa no dong wacha in me bere chuli dong wacha ki chana dong. No dong gola dala mala. Ngata mir bere chuli piada chuli yo pa ma bedo e chulo ki chana. Yo, chula mini passport. Chula. Chia take a lego yani one you the train is leaving the station. Kayini mira the destination to the utopia ma wachira yani bini donyi train station. The train is leaving the station. The level of humility, commitment, and candidness shown at the function was priceless. On this trajectory, the future looks bright for the Acoli. It's about time we shine as we should. Thank you. As we should. Yeah. Thanks to all. Thanks to you. Yeah. Oh, for Araba. Oh, for to 12 Araba. Kideng. Yeah. Lino Gomek Benatika Wachini. I regard this kind of communication. I regard this kind of communication. I regard, this kind of communication as a way of resolving the kind of conflict we are faced with. We just need to keep on with it while being practical. Yeah, I think this is good. This is really good. Chan again, the endong low hanging fruits. Kong what you can you muker my team and you your kong what team what you endong me.
Yeah. Yeah, Mr. Diben. Then Mr. Ben, thanks a lot. Yeah, for your updates. Always greetings to you and Mego. Be blessed, my brother. Man, look more about James Juba. Thank you. 4 to 12. It, yeah, Kidong Tami Bay TV Tigawai. Thanks for the insight. I love your content. Let's implement everything we talked about in Pongduo Thank you. or 4 to 12 or 4. Kidong Arba Betigawai Nini. How best can we handle ego, pride, selfishness? That is something exhibited by our leaders and maybe dividing us. Leadership. Ela pain. Walogo local leadership. Yeah. Amiro wajabot Luvia Zawang. Pongduo kelukoi komdano. Reason being, kira yang gen gi communicating kere ki constituents tugi umiro lokako. I know we are going to the next cycle me election and again kumbir mir gutam kera gen gi communicating kere ki dano. Umir gen chak being humane. Guchak lok da lok mi waje lok ngona dong kong dong gire ngona pebe. Pian at the end of it, ka in leader ma initiate waje ke dano ya betim ke man be yubu yubu gudi abe chera yubu yat ento 5 years later dugu chen waje ne jemine tek obertie won ma chalo electorate ka ngar mo waje ne tek obertie pe it were breaking the glass ceiling we ga jemine po o pingo dogo yer en mir waje ne dong bin balaten bini be dong ket wagang kan war da ko yin ngato kana wa chero chu tok ikene mona ini kira anan ket ka ini waji ni jemine dong tek ma an patu ati ma pingo do yer yo dok chero tem doke mo ka pa no kar ko wu po lo ka jemine puto bere en ket ma rom dongar mo binu beri ber ka mi wu ko ye wunu mari mi wu aliba beach Nyori every year aliba chiela ene mi konyo koni. Ini munu lok mamiro ini tam. Uter no chor en kuja. Yo bedong kuja chetong ka loko piwon. Umiwu aliba bitba. Munu for the 5 years no 1,000 for every year my MT parliament. Udo ngo but udong ko So campaigns give me changing. Dok bena waja ni ani dano miru chak loko da ka gimoni tek miru dukian bot constitution wa ngai balutene unur chuala amya char tim gina ga marman ticho bir tek umi na tam pien munu yer em they have to follow gina ngoma gunu waja so munu my little bit and I'm a politician ma mier bena niang dano weng I've not come here for politics pa mier timo politics mo arange pingo anabino wa antala de ben ke ngema pe chen ju ni lok me politics apere ye gambe wache tama en be ana waje tama en to pa tiera kachum exactly yeah ki lok ken ben tiga kan ma how best Moses tiga waini connect me to the group please Manyore he has confirmed that I should connect him to you we no kinen me kitar ching me rip me gene rocha pajo one wa bebedu ki meeting lo diaspora ka unity diaspora abe chwalo link bot di ben wek di ben mi botu wek unu connecting ki lo diaspora mo kana mati across the world wek one wa chak reconnecting wek one en gena ngoma timme joke ani eni bene karo kene after Pongduo 2 no ngato kene mi replacing it then it is all volunteering so we're looking for all people with skills kengoge ubin ting maduong ene gene lonyo pajo chi there is no restriction teraka ugudu chwinyi bin habitualo link bot the bunch the ben dok bene wamiro down all over the world ka initiate ki mobilization skills initwara mobilizing lo remi mokana wa ku joining in
Work with streamlining operations. Kera miro bed kere on the ground. For. Yeah. For. Kidong ladit jana no gwera wachini lamego apoyo tam ma in imio pilocom project miero waribu chingwa kachel pirocho pajo. For matek moro ena yo mupenyo peny mana nen ma i gao maber twal bene mio tam maleng to twal yene. Kadang Moses ma en ki actually tradition forum TV teka wachini. Mego, what do you say to this actually on social media degrading and insulting each other, Rudy and cultural leaders? I can't mention names here, but they are destroying actually. Ka gamini lok mi yet konye per. Inong kay oy level mo ni made yero ngar mo na yero nyo ngala ngeni riya ko do tumo kay wi. You have to be no riya ko man nong pay wi. Dok bene an ne ana bere ni kino kan ki yera lemon ci papa piara ngeni ani ana ngi who I am, and nobody can destroy my self-esteem. Roma ki jo matika yeta ni. Muno in example ngoma ini mi botlo tiana ye ki yer itire lano le wodi ilano pingo. Wek tit peri o superseding tiana ngoma ini teo ena pay beru ka loki kwek lok ki tit komen wati lok mi tiu tit wek dong lok kong kwek kulwi ping tit mani manen wana weng mo ti kan ini. Omiro wange ni ani ka ini to ki be wajene di beno ber katimo ngo ni lipong ki ngade timo gena kaman ngade timo tichaman ngade ber ki kon kete ini endo ka ini chere bu ma ini ber katimo jem maraju imunyu no ngura mo wileli ngate kero berbe an to ka ngar mo bito ka ngate right ana mir ber the first mi wajene ngati po ber ki chwin mabe kom do wadi enera mir dan kong no jak lo da kai beru mi charo mir ki wache ne ngate eno beru charo la chi ma ja chere wiliel monni ma ki la dit kan ni ja wache ne wa jolo wun dan weng mo binu kan ulu jok weng beno wa jolo lu tiat weng beno wa jolo wur bin bunu tiar po de bang ene dong diri ma ya miro dong wa bet ki honesty kete ene ki yet magi yer down ni yet no nyur ni ani in gi money pay we pay yet down kay no ni lok money lok pe koni lingo alia dok bene ka ini tamani riere loy ngar money kertich ana foy Kakana. Apoy inge iwayo loka liele mo go pong ke kera nong ini berke inge to jog liele bera kuna no mo bera tim raj ni liele ron pong o fol pian dam biro kap mo kada ado to da bia mo ko taden gini to da wotira wo bi yuerong no tine por liele pong matek mo time ko ka eneni mai no la tia ubi mo ma no do tia o dano pero gwa ko gwene da pero gwa ko wadigi bene ci kar mu to pero da pong ka mo ko den da dong la en me to en do bira da any better right yeah bira mo ko den yeah an amera gam bene me to ko lok mo me go do gamo ka ni ko amera me la boli kom an pa amera me la boli kom ngarmo ker ka chal an la dit depend ini dong a chao dong tino agwa do kom in Moses da yera la nya ngabe we yat kar kom araba yero aronyo chin ie waka dwaka again atiga yer dan igen li weng in lino gomi kono la dit janan gwerno kar ate yer wudo chunya money of course no teacher can look ma bej ma an kar ki doga en to gin madano bi po yet twal en look kom yet now an la dit de benin an la nyoyo matikile teno lo tiana tika kan
kirka ni mo ni ana a ring a chat gwak kamo piani do no dong kubir dong dan weng dong dega gwak nyo kidlok ma ana ber ka waj to tiyan ma mega go be ko ni pikir lok ma ana wajo ini kan ni mo ngat mo ubino timo gima maraju kom le tiyan na timo ko nga ki egoni no an no mo ko a ki bora ne piana ka ta dong tin pa wur ngat mo ke ken da te ka karata kacha kar lumora na to da duongo makir ka che ne no an chala dit ben ini atika me ka lanyo gamet nya atika yato gamet ka ken no te atika keto dan magang kamarach makonyi dong pe ne anata meni no ni ana gwa pian an gwa chala dit ben gwa ngar mo konya akaro atigwa yo la eto no joma gang kono ka ana wacha pen joma gang kono anyim gi kono tini ning en pa mon ma ti ka nywalo gi nyunda nywalo gi oni chi ka lok ma ye eni ne mera Moses an chen chui un nge ma be ila kweti vi ka kan ket ma ana lo kere lo kere ka eni lo ke ye po ber gen ma be ma twal neno dong chichak ya gikene ka kan man comments o bedong chichak ne cha ka pe ma gike ama James Juba tika why Mr. Diben even Acoli of South Sudan are also suffering in the same way as Acoli of Uganda. So if possible, they should also be included in the program of Rocho Pajo for Matek. Yeah, I think this is beautiful. This is beautiful. And in Mano Jemmy Ma within car and ma put the projector plant any or to Jem no some of these things keep incorporating you can keep my harmonizing again kiguma be mego tika kanyo winyo si tame ini and kira ki chara ni bene ange and be chara lock enemy so mono ene lock ma la pen ma mekwa ma giki ma dong furno oberitie pikum chawani mira po in the trial mego mananen pia wajo title ma megwa me yopi pian na da choy tika kany dong ana mieta lek wona chole pian title wala ini lega achole atika leg walega makao no ne yang cha peda na non accident ke wa tiana na mira gwa nyimu tiana fuda ko kako kubirki koya no accident mo manake seki koya tiana koya dong paro mo gu kere nyimu alego walega po warwenyo wono gumman ma obino li enini ene dong food gin ma wadong kere chalo wana choli ma mi wati kere merocho pajowa pipilo tieno ma megwa ma watika nywalo gi ma gin nino mo gibidong gidoko dong chika wa weko gi marach chino watimo gi moko pien en kita waji sen nanene ni ka wa wajallo chicha mukene dong en lo tieno wale en makubir gitiga cherga gam so pasisto mazeo orgini godoko dong lo nyor chino wa pe chino wa pero weng dong ya chi man lega tutal ma ana lega ma tawne piata tutal ka wono winyo ya mego ina meta poi tutal da ka wa penyo in mediku ka konyo wa atawni biber be tutal ka in na ka dugu ka kan Ayo. Ana poyo tutal kia poyo dana weng mo birka winyo loktwa eni kibene I am very very humbled niani peti ket niglok mo maraj mangar mo karkere nyora niani ogudu chwin dan weng kira bene lok ogudu chwinya kere ni nen chartika gudu chwin jo kene chika wa biru kikit conviction inani me turning Jimmy way around pian ngeba an ti old school an pelatien ana don we kar mi obote wan aneno kira kwo dano kwo kere aneno kit woro ma yang ki miyo kere bora chudi aneno kira yang ki respecting kere achuli do achuli no pe nguna
Achuli pe kwalo ku. Achuli mare ma in wane ini mo ano wabiri gang ini. Gang kany and gang tua ini. No watie ki dano chok pier bit every day. Ki miano kuon da kuon ki rio. Ki dek bere padutino pa jo ki pa nyien. Madano wangi pachol pikwa. Wangi pechol pikuan, doki ngwinyo kuan maliat no mo kana chungke wie no nyer biri tir nenwe inu ni in pay no do kumbiri ki do ki boko do lokaso an pange do lokaso rabiet beno do kono ngo dong ya ngewe titi stogi Buk berong piano dong speed pero irbare dong. Ti amiru legu ki jawen legu do rumu cha awajini ani won mauti woko ni abe chwalo link wak wunu donyi link chani wak creating network mat large komera chuli me Kenya ngar mo binu ben ke Kenya gen gitika doing fabulous inerwe actually me Uganda mi bit fabulous actually me Sudan mi bit fabulous dogo beradi ubera cheli Dore what do you bien culturally what is very rich language lok mi cham tua ti very rich kirke te cham wo kwene mono no mir to ko pi cham tua mala kwang bo what is variety mur romo the queer tua no young shining we want to restore that back and to mira what bot unia ni wabit ki tek twin luor ti dit kong dong ngunu duok luor ngech aneno ko mira chuli kiri tibu ka wor ka neno tibu gwe ngech o ngweje pinga po bit ki luoro ene mono weapon number chiel magi nego kere wi dano wek dano po tim gimani yanga ini luo in pe karwa woko ka tim gimani ma mir tim po bit ma luo do tiana pa ma ka aneni ma kor ki luo mer ye dako ma dako ati gang kanya tika chira ne ngoge won karwa mune gena ana mir mere wajane kadire maja de ben luwa ya bin kaloke abina loko angi kino kana ke way anpa representing diaspora en dugwani en dugwa duong actually dugi duong ti tu yet ba en yet mo ne manaka ke wajane eto yet inu ma yet Bay bit chalo guok may tika yet na ijeo mun chati ko at kay ti bane wo kari wako gwe di kal baka neni kam ti yet bay yet may kana ko no karu muri ki kan wako kari wako gwe mada inera ti so a bit ki duoro wa kari wako uchungo ko bene chalo wunu tiana chudi maungeyu gera ngoma wunu timo do nyut bene ni ka uchungo li rit mono eno ni kerke ko kere tim wa be le widong is enough amere ka wa donyo ke airport entebe airport kuja wa nyono ngom no li tik ka gi penyi yani ho cher ko e wa cher kitkum a cher gulu wa kete which man ko ni ini ichi and look at Ramier for down wing, being a wing committee. Now, I don't know, boy, a man a chair committee. Don't look at Lear money in a chair. Ramier for down wing, thank you. Yeah. Oh, for it to tell. Dong man look. Madong wa lulu kere ene lok mo kibot mer Moses Matika wani the band one thing actually Tradition Forum wants to do is to build actually a cultural hub mano tekwaro or for it 12 enemy in the pipeline Jimmy mano no itio maber to trial kidong kenyar lok mamego o yo kika ene man Brenda a tiny padang yo onyer lok pagwak marego dude come
Mira bien kagwe. Kari wa gue ke wa. Yes. No kare. Yeah. Of one for what to trial menano wa kara tamani wonu mero nge mabe one what ye kit one mich maduong mapupia wa discovering chalo one kara chole pien ka ini ner ka ber mugo gang kwan mukene chalo pa DBSS ke go ani chalo pa DBSS ene gang kwan ma u producing daktari ma kilwogin neurologist ma adek iko mangwen magite Uganda ni adek o aki ipadibe SS kadong Uganda burre muken weng do share chele kan chiomir kai nen ner mo ma waberu ma wacha ngiu kori ker en ma wan watikere leni chi chamu kene wa binena ni watwa en biberu wat ma yom dak ben ma yot twal en ger po be gel gwe po ngeng mogo en gere ko yo po be gel gwe mogo en mena ni wat en obale but atamani wachero wa war gere ket madong wa yo kere rod ma polo ogwak wodojo wai para wai ichia dek mano dak watika dugu ka kany for the trial One, oh, oh, oh. One,